البته این مناسبت دو طرفه می باشد. هر یک شهروند انفرادی یا دست جمعانه حقوق دارن به مقامات هم مراجعت کنند. این اطلاعات هایی که برای هر یک صاحب ملک ضرور هستند. салом алейкум, бо шумо ман беҳроз насриддинов. Академияи Три Медведя якҷо бо ташкилоти ҷамъиятии маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон силсила подкасти худ бо номи агар манзили шумо тақдими шумо мегардонад. дар ин подкастҳо паҳлӯи ҳуқуқи манзили зистро бо шумо муҳокима мекунем. мавзӯи мо дар имрӯз дастрасӣ ба ҳуҷҷатҳои сохтумонӣ. суҳбат мекунем бо Шарипов Абдураҳмон, ҳуқуқшиноси ташкилоти ҷамъиятии маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон. салом алейкум. алейкум ассалом. акай Абдураҳмон, ширкатҳои сохтумонӣ сараввал дар дасти худ кадом ҳуҷҷатҳоро бояд дошта бошанд? ширкатҳои сохтумонӣ сараввал бояд ки оиннома дошта бошанд, шаҳодатномаи фаъолияти соҳибкорӣ дошта бошанд, иқтибос аз фихрасти равзанаи кумитаи андоз дошта бошанд, иҷозатномаи фаъолияти сохтмонӣ дошта бошанд, қарорҳои раисони шаҳр ва ноҳия оид ба вобаста кардани қитъаи замин ва додани иҷозот барои оғози корҳои сохтмонӣ бояд ҳатман дошта бошанд. пурра будани ҳуҷҷатҳои фаъолияти сохтумонии ширкатҳо аз тарафи кадом мақомотҳо умуман назорат бурда мешавад? пурра будани ҳуҷҷатҳо аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ, ин ба ваколати онҳо медорад ки ин ваколатҳо дар моддаи 13 кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд. яъне ин вазифаи он мақомот аст, бурдани назорат аз бораи фаъолияти фармоишгар, таҳиягар, ҳуҷҷатҳои шаҳрсозиро оид ба амалисозии назорати техникӣ ва муаллифӣ ҳамоҳанг месозад ва бо тартиби муқаррар гардида ҳангоми ба роҳ мондани назорати дурусти техникӣ ва муаллифӣ чораҳои дахлдор меандешанд. инчунин ба ваколати мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ медорад баррасии парвандаҳо ва андешидани чораҳо оид ба ҳуқуқ вайронкунӣ дар соҳаи шаҳрсозӣ мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва таъмин менамояд. соҳибмулконе ки хонаҳошон бартараф карда мешаванд аз ширкати сохтумонӣ ҳуҷҷатҳоро, яъне ки онҳо метавонанд талаб кунанд ки ба онҳо пешкаш кунанд? албатта ин муносибати дутарафа мебошад, аҳди дутарафа. яъне ки ширкати сохтмонӣ ӯҳдадор аст ки он қароре ки таҳия шуда оид ба бартарафсозию амалигардонидани нақшаи генералӣ ва аз навсозӣ ё ки навбунёд кардани иншоотҳои нав, ӯ ӯҳдадории ширкати сохтмонӣ мебошад. шаҳрванд вобаста ба ҳуқуқи соҳибмулкиаш ҳуқуқ дорад ки ҳама намуд ҳуҷҷатҳои шаҳрсозӣ ки дар дасти ширкатҳо мебошанд дастрас кунаду иттилоот дошта бошад барои амалӣ гардондани ҳимояи ҳуқуқи соҳибмулкиаш ва дастрасиаш ба тобони зарар вобаста ба бартарафи манзили истиқоматиаш. дар ҳуҷҷатҳои ширкати сохтумонӣ барои соҳибмулкони квартираҳое ки бартараф мешаванд кадом иттилооти зарурӣ дар онҷо сабт карда шудааст? иттилоот дар бораи ҷойгиркунӣ, лоиҳакашӣ, сохтмон, таҷдид ва ба истифода додани бино, иншоот ва дигар объектҳо, хулосаҳои экспертизаи мустақили ҳуҷҷатҳои шаҳрсозӣ, сифати маводи сохтмон, сифат ва ҳаҷми корҳои сохтмонӣ ва ҳасилкунӣ мебошад. ин иттилоотое ки барои ҳар як соҳибмулк зарур ҳастанд. аслан иттилоот дар бораи кай оғози сохтмон мешавад ва кай анҷом меёбад ки шаҳрванд баргашта ба манзили нав маскун шаваду зиндагиашро осоишта давом диҳад. чӣ тавре ки шумо дар боло зикр кардед ки яъне ки ширкат ҳуҷҷатро бояд ҳатман ба соҳибмулкон пешкаш кунад, бале?
лек агар роҳбарияти ширкати сохтмонӣ нусхаҳои масалан ҳуҷҷатҳои даркориро пешкаш накунанд, соҳибмулкон ба куҷо муроҷиат карда мекунанд ва дар он ҳол бошад чӣ бояд кард? طبق مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی و قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات، صاحب ملکان کواردیرهای برطرف شونده در حالتی برای در مهلت با قانون مقرر شده با آنها ندادن جواب و یا اطلاعاتی درخواست شده حقوق دارند با شکایت از عمل به عملی شخصان منصبدار به مقامات بالایی یا به مقامات وکالتدار در ساحه ساختمان و معماری مراجعت کنند و اگر که در آنجا هم دستگیری نیابند آنها حقوق دارند که با همین طلب برطرف کردن مانعگی برای دادن جواب به سود مراجعت کنند و طلب کنند برطرف کردن برقرار کردن حقوق بیرون شده و پیشنهادی معلومات اطلاعات درخواست شده و جواب به مراجعتشون. акай Абдурахмон, соҳибмулкони квартираҳои бартарафшаванда аз амалу беамалии шахсони мансабдори ширкати сохтмонӣ ҳуқуқ овардани шикоятро доранд ва ё не? همچون شهروندان جمهوری تاجیکستان در اساس معیارهای کنستیتوسیونی هر یک شهروند انفرادی یا دست جمعانه حقوق دارن به مقامات ها مراجعت کنن. از اون جمله شکایت بیارن از عمل به عملی شخصانی منصبدار در ساحه شهرسازی و معماری. شهروندان حقوق دارن در این سمت نسبت به خلاصه های مقام اکسپرتیز لایحه کشی شهرسازی ساختمانی شکایت کنند. بیکار کردن قرار درباره جارگیرکنی، لایحه کشی ساختمان، تجدید و استفاده دادن بنا، انشاءات و دیگر ابیکت‌های هنگام رعایت نکردن قانونگذاری درباره شهرسازی طلب نمایند. اینچنین در حالت محدود کردن، باز داشتن یا منع کردن فعالیت مؤسسه ها، تشکیلات ها، اینچنین استفاده ابیکت های دیگر غیر منقول را که استفاده آنها با رعایت نکردن قانونگذاری شهرسازی عملی میگردد، اینچنین با شکایت طلب نمایند برطرف کردن همین قانون بیرون کنی ها. با ترتیب مقرر نموده قانونگذاری به جوابگری کشیدن شخصی رو که قانونگذاری شهرسازی را رعایت نکردن طلب نمایند. این در شکایتشون از عمل به عملی شخصان منصبدار همین طلب ها رو شهروند میتوند پیشنهاد کند. در کدام حالت صاحب‌ملکان منزلی برطرف شده و یا شرکت ساختمانی از حقوقشون برای اینکه به سود مراجعت کرده استفاده کرده میتونند؟ در شخصان حقوقی و واقعی هنگام عمل نمودن فعالیت شهرسازی حقوق دارن اوید به جبران ضرری که به حیات سلامتی مال و ملک شهروندان اینچنین مال و ملک شخصان حقوقی و تشکیلات‌های جمعیتی وابسته به رعایت نکردن قانونگذاری شهرسازی رسانیده شده است به سود مراجعت کنند. حالت‌های بحث طلب در همه حالتی که از طرف مقامات بالایی همین بحث حل نمیشوند یا شهروند یا شخصی حقوقی ساختمانچیان حقوق دارن به سود مراجعت کنند برای حمایت حقوقهای بیرون کشیدهشان. این معیار عمومی قانونگذاری عمومی می باشد که این به سود مراجعت کردن این حقوق کنستیتوسیونی هم هست با سودی با صلاحیت، سودی بی‌غرض که از طرف سودی با صلاحیت بی‌غرض بحثشون حل کرده شود. همه وقت با سازش حل کردن بحث‌های هم اینم امکانیتی بیشتر هست. از این حقوق اگر استفاده برن در بحث این همه بهترین حالت می شود. تو در مرحله بحث تو سودی لیکن اگر که با موافقه آمدن نتونستن اونگو از طرف سود بحث حل کرده می شود. دوستانی عزیز، سوال داشته باشید اوید به منزل زیست، ما حتما به سوالهای شما پاسخ میدیم. پادکست با دستگیری تشکیلات جمعیتی مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان روی کار آمده شده است و در فرجام گفتنی هستم. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.